Pozdrav dragi moji, dobrodošli u moju kuhinju, dobrodošli u novi video recept. Danas ćemo praviti japanski cheesecake. To je jedan kolač koji ja već jako dugo želim praviti i ne znam zašto sam ovoliko odgađala da ga napravim. U ovaj kolač idu samo 3 sastojka i vjerujte mi da ćete se oduševiti kada ga isprobate. Prije nego što krenemo s video receptom, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, potpuno je besplatno. Pratite me također na Instagramu i tamo se lijepo družimo i evo, nadam se da ćete danas uživati. Japanski cheesecake od samo 3 sastojka već gledam jako dugo vremena i nikako da ga napravim. Ne znam je li zato što nisam vjerovala da se od ova 3 sastojka stvarno može napraviti toliko prozračan i fini kolač i mogu vam reći da sam se oduševila. Znači trebat ćemo 3 jaja koja ćemo razdvojiti na bjelanjke i žumanjke. Bjelanjke umutimo u čvrsti snijeg, otopimo 120 grama bijele čokolade i kad se ona malo prohladi dodajemo jedno po jedno žumanjce, konstantno miješajući mikserom. Dodajemo 120 grama krem sira, nakon toga dodajemo snijeg od bjelanjaka i promiješamo špatulom. Ovo je torta za mali kalup od 18 cm. Torta se peče u ovakvom kalupu u koji stavite vrelu vodu i pečemo 15 minuta na 170 stupnjeva i nakon 15 minuta samo smanjimo na 160 i ostavimo da se peče još 15 minuta. I tortu još 15 minuta ostavite u ugašenoj pećnici. Torta je još bolja kad se malo ohladi, ona se je dosta digla pri pečenju, ali kao što vidite ona je i dosta pala. Evo, ako isprobate, obavezno mi javite kako vam se sviđa, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, potpuno je besplatno, a mi se vidimo jako brzo u novom videu. Pusa!